Nanyo wiba runaka ba wowe olema okubeera gundi beera gwe. azanye ibintu by'ibirangiri bitunganya ku maso, aleeta erangi ezisobola okuba nga zitereeza wano ku kyenyi oba ku maaso. hari umuntu ubyisiga n'imyaka 2 n'imyaka 3, olwo yeesiga emyaka 2 oba 3 skini ikagumira neza, era olususulo ne lubeera bwe nubwo lutyo. mwahura mu gitondo atarabyisiga, nibo musiga ekyaga wamureba ugasanga arakeye, nolaba nga alabise bulungi. hari undi ubyisiga aliyo yeesaako mu mezi erangi 5 mezi 5 oba 6 mwahura mu gitondo bamusinkana ku makya nga tanakweyisaako langi eyo. Munnaye ukareba yazanye iminkanyaro, nolaba munnaye nga emikakanya ng'aleese enkanyanya. wisize ibitari ibyawe, kubanga weesize ebitali bibyo, isiga ibyawe wikwisiga ibyawe. weeyiseeko erangi eyo, teweeyisaako byabalala. Amen. Amiina nnyo. hari igihe ushobora kureba umuntu mu rusengero, osobola okulaba omuntu mu kanisa wamusanga mu rugo, naye bamusanga ewaka, avuga uti umuntu bamuhinduye, nogamba kirabika ono omuntu bamukyusizza, umuntu bamuhinduye, onoono ate mwawufuka oli gwendabye. agira ibyago wasanga za nzara bongeraho zavuyeho, bw'ofuna ebizibu ziri enjala zibongerako nga zibuddeko nga teziriiko, ogutengera ngo uyu muntu bamuhinduye, nogamba kirabika omuntu ono bamukyusizza. ba wowe beera gwe, weba abandi. ema kubeera bantu abalala. Abundi reka mbabwira kangako umuntu inakira umukozi w'Imana, leka njogere kino ate nyanize omuweereza wa Mukama. reka nibwirire ba sister banjye, leka njogere eri bennyinazi. ubundi urushako n'umugisha, obufumbo mukisa, kubona umugabo uza mu rugo akarambagiza agakwa, okufuna omwami najja ewaka era nayogereza nawantu. uwo mugisha ogw'omukisa uza mu buryo butatu gujja mu ngeri 3 cyangwa 4, oba mu ngeri nga nnya. reka ngira ubwo nsobanuraho wumve. kambeho kennyonnyolako. ubwa mbere, esooka, hari igihe cyo umubyeyi abyara akabyara umwana mwiza, waliwo engeri omuzadde wasobola okuzaala omwana omulungi ennyo, ugasanga rwose mu gasura nuko nosanga ku maaso ge oba mu kyenyi ugasanga rwose yenna nga imyaka 14 bakaba batangiye kuza mu emyaka 14 nga batandise myaka okujja 15 batangiye kuza gusaba, 15 nga batandise okujja okwogereza kubera ukuntu asa, engeri gyalabikamu. uwo nawe era oyo naye aba ari umugisha, afite ubwiza, abeera mukisa kubanga alina obulungi, ariko nanone inyuma naye ate emabega nta n'ibyamuhambire bimubuza kurongoroka. tewali byamusiba ebimuziyiza mukurikirane neza, nta n'ibyamuhambiriye nga tewali ebyamusiba bimubuza kurongoroka, nga bimuziyiza okufumbirwa. agize agasura keza, alabise agize bulungi, gusa neza, atalabika bulungi, n'inyuma era nta n'emabega mugozi umubuza tewali kurongoroka. muguwa ogumusiba ogumuziyiza okufumbirwa. bakaza bakamusaba, ne bajja ne bogereza ne bawaayo ebintu, ubukwe bukajya imbere. embaga negenda mu maaso. uwa kabiri owokubiri ni umwana w'umukobwa ye mwana wa buwala wibitseho ibitabo, kubanga yasoma, afite ibitabo, afite akazi keza, alina omulimu ogutegerekeka, n'umusore aramureba akavuga ati ariko era n'omuvubuka bwamutunira uyu n'agamba muntu tubaye naye twisunganye, onaatema tube tuzanya wamu, urugo rwazabaho rugakomera. amaka gasobola okubeerawo ne ganywera. uwo nawe ate oyo naye akarongorwa n'afumbirwa bitewe n'ibitabo bye n'akazi olw'emisomo afite. gy'alina era n'omulimu gw'alina. tuvuge ngo amen, tuddemu amiina nnyo, tuvuge ngo amen. tuddemu amiina. uwanyuma asembayo noneho ate ni wa wundi ushobora kuba anasa neza oyo asobola okuba nga cyangwa se alabika afite n'ibitabo, ng'alina ariko n'emisomo, yaramenye ibanga yamanya ekyama icyo gupfukama eky'okusimba amabiri agahamagara Imana, n'akoowola Mukama, Imana ikamukura mu bandi Katonda n'amulonda mu balala ikamuhereza urugo. n'amuwa amaka. se wowe uraho oli awo ku isura urabizi uko wimereye, era naawe ku feesi omanyi mu bitabo urabizi ngo nta kiriyo, era n'emisomo tewali kiriyo, no gusenga byarakunaniye, era n'okusaba byakulema. ngo ntudibye ntikabaye. urabizi
uzi wanyu ukuntu hameze, omanye wake wamwengawe bali urabizi turi kuko hateye, manjova ngabo urabizi ko bashaka bafite 30, kumirwanga baina 130 none uraho watemo kamini, oliawo taddemu kabiri wisiza karangi ku maso, esa kwa kalanyi kwa wananiwe gusenga, walimo okusaba komera wowe bazagutwara ufite 35, ereza amajja kutwala nga olina 35 bansumenye uriwe, soko mayisi soli umenye n'ibyo Rwanda, era osobola okumanya by'olwanagana nabyo. urubyiruko muranyanze, abavubuka era munsaye uzi wanyu ukuntu hameze, omanye wamwe ngabo wayimiridde uzi banyagosenya uko bashatse bangana, engeri gye bafumbirwa myaka gye bali uzi basaba kubyara uko bashatse bangana, ngabwe basobola hariyo dayimoni yo kudindira, eriyo dayimoni ey'okulwa ku lujja, none wowe uraho naye ate mwatu Kampala Kigali onyenya urenda kwizunguza imyaka 35, ojja kwenyenyonyenya kabina oweza 35, ukambara agakweto karekare, oyambala akagato yagira akawanvu ukureba, nga teri asobola okutunuulira, agasatu kakagarura aha, embiro yagira ukureba, ukakagarura inyuma, yagira ukureba, teri akutunuulira, ku maso gashyiraho iritukura, yagira ukureba, numenye ibanga ryo gupfukama, ugahamagara Yesu, ugahamagara Imana, izagukuraho karande yiwanyu, izagukuraho amarozi bakuroze. Se wowe naye ate ggwe urabizi ko witereye, osimanyi nga bw'oli, urabizi ibitabo n'ibike, emisomo gyonna urabizi agaseni ntigahari, toyina sente wananiwe no gusenga, era n'okusaba kwakulema, wasenze Imana ikagukuraho umwaku, singa okoola Katonda ineza y'Imana ikakubaho, obulungi bwa Mukama ne beera ku bulamu bwo. twongere tugire ngo amen, Tuddemu amiina. amen. Amiina. Mwabasore Mwabavubuka, urabizi wanyu uko biteye, era omanye ewaka nga w'oyimiridde, wasanze wanyu wasanga nga ewaka ewammwe nta n'urugo rw'inka ruhari, tewali n'ekiraalo ky'ente, warwanye n'ubuzima, wanyaganye n'obulamu ofubye ennyo, iwanyu nta kiriyo, ewammwe wakati nawe watangiriye warashakishije, wanoonyereza, nangwa era teri. ari umwana wari impamagaye, aliwo omwana yankubira essimu arambwira ngo ni mu gihugu cya Sudani, agamba ali mu ggwanga lya Sudaani, ngo yambonye nsengera abantu, yandaba nga nsabira abantu, arambwira ati wacu n'agamba ewaffe nta kintu kibayo, tewali na kintu kyonna ekiriyo, nanjye nahagurutse njye gukora, era nange nagenda kunonya ekyokola, emyaka igera ku 10, emyaka newera 10, nta n'akamasa ndacyura, sinakutwalayo yadde akalume. data yarambwiye Taata yangamba ngo ikizatuma tubona ibintu ekinandeetera okufuna ngo ni obulamu, ukuzagaruka tukajya guterekera tulina okukoma ne tusamira ibigirwamana by'iwabo, ne tusamira ati ebifaananyi kandi by'oli jewe, by'ewaabwe. ati kandi jyewe ntabwo nabishobora, ate nze ati none sikisobola. pasiteri urambwira iki? Musumba kikyo ŋŋamba, ndamubwira ntuzaze nkubwire turebana amaso ku yanyu, ojje nga nkugamba nga liiso ku liiso, nshuti yanjye, mukwano hari gwange, iby'iwanyu bakoreye eri abeewammwe bijya bibaakola bituma ntakigera mu rugo, ebikuziiza nga teri kisobola okuyimira ewaka, kwa so urabizi, ewa kitaawo bimanyi, kwa nyokwa urabizi, eri ku bukojo kwa kimanyi, banyokwarume urabizi, eri bakojo abo imiryango yanyu urayizi, ebika byamu kandi obimanyi, nawe niyo maraso wavutsemo, era omusaayi uhagurutse ujya gukora, kasita ogenda kukola, ariko byaranze, naye byagaana, no gusenga era byarakunaniye, n'okusaba nabyo ne bikulema, urenda kuzana imvi ojja kubeera n'envi ari nta kiri mu mufuka wawe, nga tewali kiri mu nsawo ewo, aho byananiraniye, webisobola okuba nga biganye, haba hasigaye gupfukama hasi, waba wasigaddeyo okuba nga ogwa wansi ugashyira hasi ivi, n'osimba amaviivi, hanyuma Yesu wawe akagutabara. era Yesu n'akuyamba. ngiye kuvuga utu tugambo duto, Ngenze kwogerako ebigambo ebitono ennyoko, ndashaka njagala nkwanzi ngwino hano, nkwanzi yanguko, ngwino hano David, jangu David, ngwino hano Kibasumba, kibasumba naawe jangu, n'akandi kana kamwe k'agakobwa ni kana, omwana omulala omuwala ajje, uretse urebe, sooka hagarara, yimirira wano, uhagarara, oyimirire wano, nagira umuntu umpereza akenda, wabeewo omuntu anjasiga ku lugoye oba akagoye, munkurikirane murebe, musobole okuba nga mungoberera muwulirize, nzanira ndashaka nka tubiri, kini kinini, kino kinene nnyo, ndashaka nka tubiri mpereza, njagalayo tugoye nga 2, fasha uhagaze aho, banga oyimiridde awo, reba hano, tunula eno, garuka rugakemwa, gira na David, da wano David sembera garuka wano, hariya nawe urebe,
aba do uyu ni umugabo ni nyirurugo ono nanyeni maka uyu nawe ni umudamu era mukyala we yego ye nyirurugo nanyeni maka nyirurugo nanyeni maka satani yamushyizeho umugozi Setaani yamusiba omuguwa cyangwa se doroteya Dorotiya yamushyizeho umugozi yamusaako omuguwa do aba nyirurugo do aba nanyeni maka dore umugozi umuriho aba omuguwa oguli ku bulamu bwe umusaza neza 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 omukadde nnyo ahantu hahoze hari ibintu awaali nga wali ebintu ahahoze hari nka 300 entabe waaliyo bisatu urugo rugendwa amakanga bagendayo urugo rumeze neza amakanga gayimidde bulungi dore umugozi kale raba omuguwa wamaze gufata muzehe omuguwa gumaze kukwata omukadde wamaze gufata muzehe gwakwata omuzeeyi ono uraza ugufatirana mukadde era ne gujja ne mukadde ne gumunyweza uraza kumbwira iwanyu mukanya ogenda kubanga ombuulira ewammwe wakanga we wayimiridde mu kaseera ibintu by'umugabo byarashize ebintu eby'omwami byaggwawo byarashize byonna byaggwawo hari icyabimaze waliwo ekyabitwala yaba ari inzoga iri mu rugo rwanyu kubanga mwenge oguli mu maka yaba ari uburaya buri mu rugo rwanyu kubanga bwenzi bwe buli mu maka yaba ari dayimoni yaje ikica ibintu kubanga mwoyo gwajja ne gubba ebintu dorotiya yageze mu rugo rwanyu Dorotiya yayingira satani yageze mu rugo rwanyu Setaani yayingira mu maka ibintu by'umugabo birashira ebintu by'omwami ne biggwawo umugore aca iwabo omukyala n'addayo ewaabwe akuraho ibindi arabizana ajjayo ebira n'abireeta nabyo mu mwaka umwe imyaka ibiri mwaka gumu emyaka ebiri nta n'agahene kakiri mu rugo era tewakyaliyo n'embuzi dore umugozi daba omuguwa tugendane neza dore umugozi tambule wamu daba omuguwa umugore arahararira omukyala gyali wano umugabo ararira n'omwami akulukuta umugore ararira omukyala akulukuta umugabo ararira omwami naye umugabo ararira omwami umugore ararira mbe bose bonna urujegeri ni rumwe bali ku lujegere lumu ndiyo ndavuga biwacu ntago ari abiwanyu ye ninjogera ku beewaffe naye mwatuusogera ku beewammwe uraza kumbwira ojja kubanga oŋŋamba akaana k'agasore nako akaana k'akababuka ndo daba kagiye gukora agenze kukola mwana mulenzi yagiye gukora agenze kukola agiye Kampala mu Manirenda agenze Kampala mu Manerenda niyo yagiye ye agenze agiye Sudani agenze Sudaani agiye Nyabushozi agenze Nyabusozi mereza mpa ate nga mutandise okwogera mugenda biwulira mu kaseera kaddako dore umuhungu nawe do daba omulenzi naye bw'ali ari Kampala do ali Kampala arakoze akoze nangwa habe n'akamasazana tewali yadde n'akalume kaleese ewaka muzehe nawe muzeeyi mfite umwana i Kampala nina mwana wange Kampala yagiye gukora isene agenda kukola sente kwezi kumwe kugashira mwezi gumu ne gugwa amezi abiri agashira amezi abiri ne amezi gayita atatu agashira asatu ne gayita amezi atanu agashira myezi etaano amezi atanu myezi ariko mukaaga. sha ukora iki Kampala Kampala ukolayo si
umwana wa runaka ko yaguze akamasa we Mwana wagoni nga yaguze ennume gwate gwe. bambe ukagira ngo umwana wawe hari ibindi yagiyemo Mwattu nolooza nti omwana wo waliwo byera byagenda mu. naho umugozi wafashe se Ate nga omugo gwasiba ni taata. nawo wafashe umwana Gwe gusibye n'omwana. Ndo. Laba. bose urujegeri ni rumwe Bonna nga bali ku lujegere lumu. bose urujegeri ni rumwe Bonna bali ku lujegere lumu. ndiyo ndivugira biwacu ntago ari abiwanyu Njogera beewaffe soogera beewammwe. Laba mwennyina waabwe. Enjigiriza enjiri eno etandise okukwatayo. karize Kaasoma karangije diguri yamaliriza diguri. ariko nubwo kayirangije Newankubadde yamaliriza. umugozi uri kuri se na nyina Omugo guli ku- waragafashe era naye gwamukwata. karapurayinga Asaba omulimu. karashaka umurimo Anoonyereza omulimu. inkweto yarahengamye akazi karabuze Engato yagwa olubege nga talaba mulimu. ndo mu rugo ahavuka nta kapitiriyo Gyasaalibwa waka nta kapitiriyo teri kapito. n'abenda kumuha akazi Teri abagenda kumuwa omulimu. barabanza gushaka kumusambanya Baagala kusooka kubanga benda ubu naye. nibyo biriho uyu munsi wa none Oluusi olwaleero ubwana bwinshi bw'umukobwa bujya gukora singa za kampala n'ahandi Kampala n'ebifo ebirala. abana b'abasore Abaana abavubuka bafite kapito zabo batangishije amarenda arajya kumuhereza akazi babanje kuryamana basoose okwenda. bamara kuryamana n'akazi Mala bakakakima okwebaka wamu ate n'omulimu n'atagumuwa. agakoraho ukwezi kumwe akamwirukana Akamumwezi akaza kumwe n'undi n'amugoba, era nawe ari nawe buryamane nawe Naye ng'alina okwebaka naye. ndo Laba afite diguri alina diguri. uduka two mu rugo niho twashiriye Eti waka ariko twagwawo. umwana umurimo Naye warabuze omwana omulimu talina. umukecuru arahamagara umukobwa we Omukadde akubira muwala we. narwaye Ndi mulwadde. meze nabi Ndi bubi. nabuze izinjyana mu irwariro Sina ezintwala mu ddwaliro. umwana akitegereza Yetegereza. agashakisha N'anoonyereza nangwa nga talina yake. azikure hehe se Azigye ludda wa. satani Setaani ndo laba ndo arakurura uko ashaka kyali awalula nga bw'ayagala. arakurura uko ashaka Era awalula nga bw'ayagala. aho ashaka niho urugo rwerekeza Wayagala wakutwala. aho ashaka niho urugo rwerekeje Wayagala amaka aho wagatwala. ashaka niho urugo rwerekeje Wayagala watwala amaka. yewe uruzinga rwatunaniye Zinga tulukooye. katujye cori Leka tugende Kyoli. ukajya cori ukamara umwaka ntacyo ubonye N'ogenda Kyoli n'omala omwaka nga tewali kyofunye. yewe byanze Biganye. se wowe isi yose uzayimaza amaguru Ensi yonna onaagitambuza bigere. uzashabara uzageza ryari Ojja kutambula onaakomawa. ndo nturamenya Tonnazuula. ntabwo uramenya icyishe umuryango Tonnaakumanya ki ntabwo uramenya icyishe famili yawe Tonnamanya ki ntabwo uramenya ko famili yahambiriwe ntabwo uramenya ko umuryango wapfuye ntabwo uramenya ko satani yawushyize ku mugozi ntabwo urabimenya urahaguruka ukajya mu gatare ukajya gushubura nk'uko abandi bashubura ugatwarayo inka otwalayo ente iz'abandi zikagurwa wowe yawe bakayishara ezo nezisalibwa ebbeeyi iyo bigasharwa ne bagisala bigasharwaho imitwaro 10 ne bagisalako bigasharwaho imitwaro 15 ng'emitwalo ukibaza kubera iki niweebuuza ukayigarura mu rugo n'ogikomya ejo ukayitwara mu kandi gatare nabwo wayigezaho igasharwa otuukayo ne bagisala era wakunguka ukungaho umutwaro n'ofunako ng'omutwalo abandi bungutse imitwaro 15 abandi bungutse 20 abo abagobye 20 ufite urujegeri rukuriho oyina olujegere oli kuliko ewanyu aho ni amahoro ewammwe eyo mirembe mbariza umuntu mwicaranye ngo buuza oyo gw'otudde naye ewanyu aho ni amahoro ewako ewammwe biri bulungi dore urujegeri laba olujegere mwattu aya maguru eba amaka g'olaba yagize ba doroteya
gabera ne badorotiya yagize ba doroteya gafuna badorotiya barayinjira barayahambira ne bayingira makane bagasiba hari doroteya winjiye mu muryango wa dorotiya yingira makaga yica umugisha wa so natto mukisa gwa yica umugisha wa nyoko era mukisa gwa mama yica umugisha wa bashiki bawe yica umugisha w'urugo rwose arawurangiza arangije afata agatebe agashyira aricara ashakira akaguru ku kandi nasazako aravuga ati umuryango wose ndawurangije nzareba family nanjye mazewo dore dorotiya dore icyo yakoze daba dorotiya cyakora ngira ngo iwanyu ntabwo arahagera subire wamwe tatukangayo dorotiya mumbarize ngo mumborese urujegere wanyu ntabwo rurahagera wamwe urujegere rwe terunakutukayo ndakwinginze mumbarize uti wanyu ntabwo rurahagera wamwe tewali urujegere rwatuseyo daba abakobwa ntibarongorwa abana tebafumbirwa abasore ntibarongora abalense bawasa barongora se bafite iki ate bawase kikite balina umukobwa runaka wamukuza iki mwala wagundo subira kumujyayo ina hari iki se ararongora se hari iki agenda kwasa kikyalina abasore nabo baranga kuza mu rugo rwawe kuko nabo bakabatiya kujya makago baga turamu dayimoni ubukene ntago najyayo ntago najya mu raro subira genda yerine funayo mucyara abasore nabo basigaye bajya kurongora ahantu bateye imibare we agenda kubanga wasa wantu nasoka kubanga kuba mu ibibaro ngaina byabaza kanjeyo hariya angendeyo wali hari yitaka hari yinka wali yitaka bayinente mwana arize mwana yasoma ahi wacu bizicangira nzamwohereza kwa se ofebe necanga njya kumusindika agendeye mbakadde bateramo imibare bagasanga umwana bamwohereje yakwicwa na bwaki yarwara indwara z'imirire mibi kurwara endwadde nakwatibwa endwadde olwo endya embi ntiyabona n'icyanywa n'atafuna cyanywa abana barahambiriwe abana basibibwa urushikiri daba olukegere vuga ngo mwami Yesu gamba ayi Yesu tugirire imbabazi tukwatirwe ekisa vuga ngo mwami Yesu gamba ayi kabaka Yesu tugirire imbabazi tukwatirwe ekisa tugirire imbabazi tukwatirwe ekisa tugirire imbabazi tukwatirwe ekisa udukure kuri uyu mugozi otujye ku muguwa guno niba uzi kutari utabivuga obanga omanyi omuguwa gwe teguliyo tobyoge niba uzi ko uyu mugozi uri obanga omanyi nti olunjegere nno gye waka ndakwinginze vuga uti mwami Yesu kwegayide gamba ayi kabaka Yesu tugirire imbabazi tukwatirwe ekisa udukure kuri uyu mugozi otujye ku lujegere runo hari igihe Margarita yitororoza walo Margarita bwe yetorora agashakamo umwana nanonyereza omwana wa wundi wari ugiye kuzamura umuryango yabadangedde okujyayo ekika wari umaze gutegura umuryango amaze kuwutunganya kuteekateeka amafamire ng'agiteereza bulungi isi umubyara yari amaze kwicara mu bandi yambaye agakote okutuula mu balala nayambala ekooti n'alabika bulungi nyina umubyara yari amaze guhindura umwenda ama abadde ng'amaze okukyusa ku lugoye urugo rwabo rwari rumaze kugaruka muduka amaka gaddewo amaze okukomawo ente urugo rwabo rwari rumaze gusa nkaho ruterana batandise okuba nga lukuŋŋaana urugo rwabo rwari rumaze kugarukaho amaka gadde gamaze okukomawo Margarita akamwitegereza akavuga tubabeshye nagamba naye olimba ntabwo nakwemera ko rubaho sobola okukkiriza nti amaka gano gabeewo yarangiza nawe akagukingura wamala naawe era n'akwatako akakusana ku mugozi era ugasanga naawe abandi n'akuzaho ku muguwa ogwo gwasiba abalala miliyoni 50 wari ufite wakoreshaga 5 zobadde olinazo okosa mu gihe cy'amezi 5 emyezi ng'etaano yokka ukisanga wagiye mu mabanja niwesanga ng'ogenze mu mabanja gokka kankubwire inshuti yanjye ekangambe kino mukwano gwange amabanja ni dayimoni amabanja nagwo muzimu nutabwira Imana ngo iyo dayimoni yikwambure gambe Mukama nti ekyo Mukama asikwambule uzawusiga no mu buzukuru bawe era gujja kuyingira ne mu bazzukulu amabanja ni dayimoni amabanja era nagwo muzimu hari abantu bavuye mu mago yabo kubera amabanja iyo abantu abavudde mu maka gaabo olw'amabanja hari abantu bagurishijwe amataka yabo kubera amabanja basubudde okutundibwa amataka gaabo olw'okubeera abana bavuye mu mashuri kubera amabanja mu masomero olw'amabanja
abagabo batorotse amago kubera amabanja, abagore bataye abagabo bagarutse iwabo kubera amabanja y'abagabo. Amabanja ni dayimoni. Ubwira Imana ngo Mana, dayimoni y'amabanja uyinyagure n'izina rya Yesu. Dore urujegeresha. Ndaba urujegere mwato. Ayi. Cyampa ngo Imana yanjye njya nkorera ikabohora abandi. Singa Katonda wange gwenkorera. Njya nkorera oyo gwempereza. Ikibohora abandi. Oya asumula abalala. Nawe uyu munsi kumbohora. Era nawe urwarera kusumule. Reba sha. Ndaba yonno. Dore urujegerido. Ndaba urujegere. Abana bashatse imirimo barayibuze. Aba banonyereza imirimo naye ate negibula. Abana barizi bafite degree bafite masters. Degree bayina masters. Ariko imirimo yarabuze kubera urujegero. Naye ate wali mulimo olw'okubera urujegero. Abana ni beza ku masura barasa neza. Ariko abagabo barabuze kubera urujegero. Kubera umugozi. Olw'omuguwogo. Abagabo nibaryama tebasubira kweba barara bakora birirwa bakora basibanga ariko byaranze kubera umugozi byagana ro kubera urukegero. Umugore nawe omucyala naye umugabo wanjye ariko omwami wange ono kirabika ashobora kuba afite maraya mu town, ayinza okubanga ayinayo maraya mu town. Uramurenganya nshuti yanjye mutufu omulimbirira nawe yaragerageje naye mwatu yagezaako nawe ntabwo azi icyamubayeho tamanye cyamutuukako ahubwo umwanzi yaramurumbye yako omulabe yamurumba umwanzi yaramuhambiriye omulabe yamusiba umwanzi arwanyisha umugisha we omulabe yalwanyisa omugisa gwe ubwo umucira abamaraya baribo barya isentize baribo baziba baribo bazimaze nga be batwala sente ze uramubeshyera nawe uramurenganya mutufu omusango gw'omusalira gwa umugabo kuza omwami najja wamuhana ibiryo ntabirye wamuhana icyo kunywa ntakinywe nga amuwadde ekyokunywa akajya mu buriri nk'uwiyahura n'agenda mu buliri ng'agenza okwetta wowe watekereza ukagira ngo yakwanze ogamba kirabika naho nawe bambe ararengana afite umubabaro afite agahinda yiriwe mu gatare yakoze nk'uko abandi bakoze yacuruje nk'uko abandi bacuruje aba bajyanye bungutse wagarukiye aho bibaye ukwezi kumwe bibaye amezi abiri iseni yari afite za kapito zashize yigurije miliyoni 2 nazo zamushizeho afite agahinda wowe ukagira ngo ni bamara afite mutamu nibo bamuhugije umutima oya bambe n'urushegere era rujegero olwo none se ubu mereza iyo simu yawe mpa esimu yange eyo ngaho ntihagira uyakira turebe wabeewo atoola essimu oba ayaniriza essimu ngaho ntihagira uyakira wabeewo atoola essimu uyakira uteze ojaniriza otya uyakira uteze ogifuna otya turebe ngaho ngaho nimuzakire turebe singizi sente zizo ngaho muzakire kale ufune sente zizo sente zizo batese batese bahambiri atya ate nga basibibwa dore ikibazo kiri wanyu ngiki dale ekizibu ekiri ewa dore ikibazo kishe family yanyu ngiki ekizibu ekyatta family kino aho murimo mukorera hari sente mukorera sente gyeziri aho mwororeye hari amatungo oyina amatungo ariko umukozi ubariho naye ate omugo oguli ku bulamu nakubemerera ko mwakira nk'uko abandi bakiriza okwaniza nakubemerera kwakira nk'uko abandi bakiriza musobola okufuna abalanga bo bafuna uyu munsi olwalero uyu munsi vuguti satani fire olagamba satani fire muliro amen amina nnyo amen amina ndashaka mu mwana umwe hano tegaleyo mwana omwe omulala bakumpere microphone yenda ufukamire hariya hirya ofukamire wali maze ndagira ngo uririre family yawe
okabirire family yammwe. Dore Kabucura kiwabo sha. Ndaba Kagalanda. Kabucura kamenye Imana. Kagalanda yamanya Mukama. Maze uririra Imana ubwira Imana utimana. Kabirire Mukama. Ndi masengesho y'iminsi mushanju bohora umuryango wawe. Nakumusamba simule family yafe. Borogera Imana mwijwi rinini. Kabirira Mukama mu dobozi ly'amanye nnyo. Yesu tabara umuryango wacu. Mana tabara ababyeyi banje. Yesu ntiwaba nawe uri murira, ntiwaba uririra umuryango wawe, ntiwaba uririra abasaza bawe, ntiwaba uririra barumuna bawe. Ari yaraboroga. Mana tugirira imbabazi. Yesu ugirira imbabazi ababyeyi banje. Girira imbabazi basaza banje bahereza akazi. Girira imbabazi bakuru banje Mana. Yesu nguciriye bugufi. Yesu ni wowe. Ari mu masengesho y'iminsi 7. Ari barabarogera Imana. Ari baratakamba. Ari ku mavi. Yesu muri aya mashengesho yanjye reka ungaragarire Mana. Yesu girira imbabazi. Yesu dutabare. Yesu dukize ubukene. Yesu muhaye umwanya wa mbere. Garura amatungo mu rugo rwacu tata. Duramarira n'abamasiga. Umva amarira y'umwana wamaze gusobanukirwa ko umuryango wabo wahambiriwe. Umva amarira y'umwana wamaze gusobanukirwa ko famili yabo Margarita yayinjiriye. Umva amarira y'umusenzi. Amarira amaziga go musabi. Kabucura karimo karaboroga. Kabirira Mukama. Yesu niwe twizeye Mana. Yesu uvuze kari we. Uvuze kuzadutabara Mana. Bitandukanye yarazo. Yesu witwa niwo. Yesu Mana tugaragarire. Mana tabara ababyeyi banje. Yesu utitaye ku bukiranutsi bwanjye Mana. Duramarira y'umwana. N'abamasiga go mwana. Duramarira y'umwana. N'abamasiga go mwana. Marayika w'Imana aramanutse. Marayika wa Mukama. Marayika w'Imana aramanutse. Marayika wa Mukama. Komeza muhoya akaboko kasi. Akaboko kamwe karabohotse. Kubera amarira y'umusenzi. Kubera umwana wamaze gusobanukirwa. Wamaze kumenya iwabo. Dore akaboko ka kabiri. Marayika w'Imana aramanutse. Yesu tarasazaje. Mana ni wowe. Yesu ni wowe. Nawasa n'abana. Mana ni bashukarari. Dore muzedo. Irurugo dore rabohotse. Yesu nakwigize Mana. Mana dutekukirana kiganze. Nakwigize ababyeyi banje. Ababyeyi banje. Akaboko k'umugore karabohotse. Mana tanga imbabazi. Akaboko k'umugabo n'umugore karabohotse. Hasigayeho abana. Uko mbohora abangaba. Uko mbohoye umugabo. Nabohora umugore. Abiwanye Imana ibabohore. Iso Imana imubohore. Nyoka Imana imubohore. Iso Imana imubohore. Nyoka Imana imubohore. Dore basaza ba. Mana tabara. Yesu tabara umuryango wacu. Yesu tabara ababyeyi banje. Mana tabara. Reka ugaragare Mana. Dore wa mwana wari warabuze akazi. Imana iramubohoye. Genda wakira akazi mu izina rya Yesu. Agiye kwakira akazi. Yesu tanga Mana mu rugo rwacu. Wa mwana w'umusore. Kugaragara Mana nawe dore cya kigozi tuvuga ngo haleluya. Imana iramubohoye. Imana irababohoye kubw'amasengesho y'umunyamasengesho. Uyu munsi wa none uko aba bagabo n'abagore babohotse, uko abana babohotse, nawe Imana ikubohore. Ibohore basaza bawe, ibohore barumuna bawe, ibohore famili yawe, ibabohore.